Donald Trump is back. Donald Trump aragarutse. Donald Trump ubu ni perezida mushya wa 47 ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka wa 2025 azageza mu 2029, imyaka ine. Ariko si mushya muri iyi myanya kuko agarutse mu mwanya yahozemo. Ni umwanya yabayemo hagati y'umwaka wa 2017 agera mu mwaka wa 2021 ubwo yari amaze gutsinda amatora yatsinzemo Madame Hillary Clinton maze agatungura benshi. Wari umucuruzi agaragara ku gasongero ka politike yo muri Amerika ndetse no ku rwego rw'isi. Trump yaje gutsindwa amatora yo mu 2020 yagombaga kumwemera kuyobora manda ya kabiri, atsindwa na Joe Biden. Ariko Trump ntabwo yageze abyemera, ahubwo yavuze ko yibwe. Byanatumye ahamagarira abambari be guhaguruka bakarwanira intsinzi ye, ntibemere ko yibwa ngo ave ku butegetsi. Ibyabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 bibitswe n'amateka ubwo abambari be bagabaga igitero ku nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Capitol. Mu kugaruka kwa Trump kwavugishije isi yose, uretse ko abenshi bari bakwiteze. Uku kugaruka kwatumye Trump yongera kwibazwaho ngo ubundi Trump ninde, ni muntu ki? Donald John Trump yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1946. Avukira muri leta ya New York, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka ku mubyeyi witwa Fred Trump. Uyu nguyu afite inkomoko mu Budage, na nyina witwa Marie Anne Trump. Uyu akaba afite inkomoko muri Scotland. Trump ni umwana wa kane mu muryango w'abana batanu, barimo abakobwa babiri n'abahungu batatu. Donald Trump yagiye mu mashuri nk'abandi bana bose, arigana na minuza. Gusa mu mashuri ye yagiye agaragaza imyitwarire idasanzwe, wavuga ko ntiyarashobora, bamwe bita indiscipline. Byatumye ababyeyi be bafata icyemezo cyo kumukura muri iryo shuri bakamujyana ku ishuri rishobora kumushyira ku murongo, rikamushyiraho n'igitsure birengeje iryo yigagamo. Bamushyira mu ishuri rya gisirikare rya New York Military Academy. Ni ishuri ariko by'umwihariko rikigamo n'abana babifite. Uyu Donald Trump akaba aturuka mu rugo rw'abitwa abakire kuko se umubyara Fred Trump yari umwubatsi uzwi cyane mu gace k'iwabo. Uwo murimo wo kubaka no gucuruza amazu wa se byahejeje umuryango we ubukire buhambaye, ku buryo bivugwa ko buri mwana w'iwabo wa Trump buri mwaka yagenerwaga amadolari 200,000. Ayo mafaranga yagenerwaga uko yagendaga yiyongera byatumye Donald Trump agera ku rwego rwo kuba umumiliyoneri mu mpapuro afite imyaka 8 gusa. Ku myaka 18 Donald Trump yinjiye muri kaminuza ya Pennsylvania University. Aha yahakuye impamyabumenyi ihanitse mu by'ubukungu. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, Donald Trump ntabwo yashyuhije umutwe nk'abandi barangije amashuri bose bibaza ngo nzakora iki, kuko se Fred Trump yari afite ikigo cyubaka kandi kigacuruza amazu cyari gikomeye. Aha Donald Trump wari waratangiye no kugikoramo akiga nk'uwimenyereza umwuga, n'ubundi yahise akomeza atangira gufasha se muri iki kigo kuko yari yaratangiye gukora akiri umunyeshuri. Ageze ku myaka 25 nibwo yaje gufata icyemezo cy'uko nawe agiye gutangira kwikorera ku giti cye. Yafashe icyemezo cyo kwikorera ku giti cye nyuma yaho atangiye kujya atanga ibitekerezo by'uburyo ibintu byagenda ise ntabyumve. Ibi ngibi Trump binazwi ko kuva na kera ari umufungamutwe, ibi ntabwo yabyumvikanye na se. Aza gufata icyemezo cyo gusaba se inguzanyo ya miliyoni y'amadolari yo muri icyo gihe kugira ngo ajye kwikorera imishinga ku giti cye. Aho mu mwaka w'1973 iyo nguzanyo se yarayimuhaye. Uku gufata icyemezo cyo kuva gukorana na se Trump byaramuhiriye kuko ibyo yashoyemo byatangiye kumwungukira, atangira kubona amafaranga ku buryo Trump mu mwaka w'1980 yari mu bamiliyoneri abarirwa muri za miliyoni 100, kandi birumvikana yari akiri muto. Mbere y'uko Trump atandukana na se, kampani ya se yari iri kugihora mu manza nyinshi bitewe n'imikorere rimwe na rimwe izamwe amanyanga, bagahura n'ibirego byinshi. Ibi byatumaga Trump abona ko ntaho bizabageza ibi bintu byo guhora mu manza. Trump yaje guhura n'uwo yise inshuti ye witwa Roy Cohn. Uyu John Cohn yaje kumenya ko ari we Trump ajya yumva, dore ko muri ibyo bihe Trump yavugwaga cyane, maze biramutangaza ukuntu Trump atimenyekanisha ngo abantu bose bamumenye kandi yarabonye amafaranga akiri muto. Undi nawe amugezaho impungenge z'uko bahora mu manza ari ibintu bituma adashaka ko abantu bazajya bamumenya, kandi byatuma barushaho kumushyiraho imanza nyinshi. Guhura n'uyu Roy Cohn kwabaye nko kuvuka bushya kwa Trump, kuko uyu Roy Cohn wari umunyamategeko muri New York azwi cyane ko yari umwavoka, umwe mu baburanira abantu, akaba abakiriya be benshi bari abamafiya bo muri New York. Ni ukuvuga ko Roy Cohn yari azi cyitwa amanyanga cyose. Yameneye ibanga Trump urivuga ko umuntu ufite amafaranga nk'aye n'abandi bantu azi ko bari abakire ngo burya nta cyaha bagira, ko icyo wakora cyose ushobora gutanga indishyi cyangwa se kwigura n'amategeko uko abyemera. Ibi rero byahise bitinyura Trump, ari nabwo yahise afata icyemezo cyo gutandukana na se nawe atangira kwikorera. Trump aratumbagira
ku buryo se nawe yabonye uburyo umuhungu we ari gutumbagira muri business aza no kuyimwegurira mu mpinduramatwara yazanywe na Trump muri icyo kigo cyahise gihabwa izina rya Trump Organization. Trump mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu yaje guhura na Ivana Zelenichkova ariwe uzwi nka Ivana Trump, barashakana barabana babyarana abana batatu, Donald Trump Jr., Ivanka Trump ndetse na Eric Trump. Ariko uyu mugore baje kuza gutandukana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Trump mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ashaka undi mugore Marla Marpers, babyarana umwana w'umukobwa bamwita Tiffany Trump. Uyu mugore nawe baje gutandukana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Ubundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu Trump ashaka undi mugore Melania Trump, bari kumwe kuri ubu nawe babyarana umwana bamwita Barron Trump. Ni ukuvuga ko Trump afite abana batanu, abahungu batatu n'abakobwa babiri. Hamwe na bwa buryo Trump yigishijwe na Roy Cohn wa munyamategeko by'uko bagomba kujya bagera buri hamwe hose yumva ko yatsinze ya metode y'abamafia, byatumye Trump ayifashisha mu bwubatsi bwe maze si gukora business karahava. Abatangiye imishinga y'ubwubatsi Trump akabananiza ku buryo ayigura maze akaba ari we yungukira. Trump aratumbagira aba umwami w'ubwubatsi n'ubucuruzi bw'amazu muri Amerika. Ibi ngibi anabivuga mu gitabo cye Art of the Deal. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Yivuga ibigwi by'uburyo agera ku bintu n'imivuno myinshi akoresha. Donald Trump uko yakomeje agenda azamuka yagiye akomeza kugira inyota z'ibintu byinshi. Trump aba Trump. Trump yaje guhumurirwa n'impumuro ya politike kuko yabonaga nta kindi asigaje kugira ngo ajye anavugwa no muri politike. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri Trump yafashe icyemezo cyo kwiyamamaza ngo abe perezida wa repubulika, maze yadukana ishyaka ryitwa Reform Party. Ubwo yateganyaga kwiyamamaza yavugaga ko naramuka abaye perezida uzamubera vice perezida yateganyaga ko azaba Oprah Winfrey, cyamamare mu itangazamakuru ryo muri Amerika. Cyokora ibi Donald Trump yiyamamaje atari seriye maze biza kurangira abivuyemo, ariko yaje kubigarukamo mu mwaka wa 2014 ubwo yadukaga avuga ko ashaka kuba perezida wa Amerika. 2015 ariyamamaza, 2016 amatora araba, aba perezida wa Amerika atsinze Hillary Clinton. Donald Trump nyuma yo gutsindwa amatora ya 2020 ariko ntabyemere akava ku butegetsi aseta ibirenge, yagiye akubita agatoki ku kandi n'ubundi ko azagaruka. Ntibyatinze mu mwaka wa 2022 Trump ati nziyamamaza mu 2024 kuba perezida, kandi mu 2025 ku kibi n'ikiza nzaba ndi muri White House nisubiza umwanya wanjye kuko nakoze ikosa ryo kwemera ko bansinze kandi banyibye. Donald Trump nk'umuntu usanzwe ubizi ko ushaka gutsinda arema ikipe itsinda, yahise akora ku bambari azi ko ku cyitwa intsinzi badakina, nguko uko abarimo Madame Susie Wiles, Chris Lasivita bahise bajya kuri vola yo kuyobora ukwiyamamaza kwa Trump. Susie Wiles bisanzwe bizi ko ashobora kuba yaravukanye amabanga yo gutsinda, abenshi bamaze kubona ko ari uyoboye ukwiyamamaza kwa Trump bavuga ko Trump yatashye muri White House kabaye. Ibi byaramworoheye cyane gutambuka muri aya matora, cyane ko yahatanaga n'abademokrate bameze nk'abagenda badafite busore, batazi iyo bava niyo bajya. Uzana imikino nk'iyi yo gukekeranya kuri Trump wamaze kumanika amaboko uba wamubererekeye. Byaranagaragaye mu byavuye mu matora ubwo Trump yatsindaga Kamala Harris icy'umutwe akamukubitira hareba inzega nakubitira hareba amararago. Aho ni kwa Trump i Palm Beach muri Florida. Mu kuza kwa Trump mu ntero ye ngo mbere na mbere Amerika twongere tuyigira igihangange, Make America Great Again, MAGA, ukugaruka kwe kongeye gutitiza benshi kubera imigambi yazanye. Donald Trump hari ibintu birindwi bikuru yasezeranyije abamutuye ndetse n'isi yose muri rusange, birimo ko ugutorwa kwe bagomba kwitegura kwirukanwa kw'abimukira badafite ibyangombwa muri Amerika, kuzahura ubukungu yita cyane ku byinjira n'ibisohoka mu gihugu ndetse no ku kibazo cy'imisoro. Hari uguha imbabazi bamwe mu bagize uruhare mu gitero bagabye ku nteko ishinga amategeko ubwo bamurwaniriraga abifitiye uburenganzira nka perezida. Ikindi yasezeranye akimara gutangira akazi ni ukwirukana umushinjacyaha wamuburagije mu manza nyinshi cyane yabayemo ndetse akanazitsindwa, ngaho ngo yaryamanye n'abagore bakina filime z'abakuru, ngaho ngo yabitse umutungo wa leta mu mitungo ye, amadosiye y'akazi, ngaho ngo kubeshya gutanga amakuru atari yo mu bucuruzi bwe. Uyu mushinjacyaha wamuburabuje Jack Smith yasezeranyije ko azahita amwirukana ndetse bishobora gutegeka ko akurikiranwa akaba yanafungwa. Aha ni hahandi umuhigi ahindutse umuhigo. Iyi nyamaswa wahigaga iguhindukiranye, icyo gihe ukizwa n'icyo wazigamye. Ku kibazo cyo gukuramo inda, Donald Trump avuga ko atazasinya kuri rino tegeko, ariko afite indi migambi izaremerera abavuze ko ribashaririye. Ikindi ni ukugabanya amasezerano arengera ibidukikije. Trump we avuga ko yuzuyemo iterabwoba no gushaka gutsikamira abashaka gukora. Ikindi cya karindwi isi yose yiteze yakunze kuvuga ni ukurangiza intambara ya Ukraine mu masaha 24. Bigaragara ko Trump atazava ku butegetsi ikiriho, azagira uruhare mu kuyirangiza, ariko kuyirangiza mu masaha 24 umuntu akanabisubiramo ngo yarabyumvise abivuga, kunako ni ukumva cyane kuko ubu ni uburyo bwo kuvuga.
kuko uko byagenda kose ntabwo intambara yayimara amasaha 24 ntibishoboka. Igihe cyo kujya mu masezerano byo kugira ibyo bumvikanaho ntabwo byashoboka ko intambara yashira amasaha 24. Kuvuga ko ari amasaha 24 ni uburyo bwo kuvuga ko ari intambara agomba kurangiza byihuse, ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari amasaha 24, si n'ukwezi, si n'abiri, bishobora no gufata n'umwaka. Ariko icyitezwe ni uko izarangira igihangange Donald Trump kibigizemo uruhare, kuko Donald Trump imvugo y'ibihangange arayumva cyane nka Vladimir Putin. Nubwo iyi migambi bwose ariko Donald Trump yasezeranyije kuzabikora, ariko mu by'ukuri abakurikiraniye hafi cyangwa abacukumbuzi kuri politiki ya Amerika bazi neza ikiswe Project 2025, gahunda ihishe y'ubutegetsi bushya bwa Trump. Akaba ari gahunda yanditswe n'ikigo cyangwa umuryango w'ubushakashatsi witwa Heritage Foundation, ikaba ikubiyemo gahunda z'ibanga z'ibikorwa Trump azakora ubu yageze ku butegetsi. Ni gahunda yagenwe ubwo yari ari kwiyamamaza, ariko iba gahunda y'ibanga itaramenyekanye cyane, nawe ubwe ntiyiyamamazaga yivuga, ariko yarakozwe. Ikaba ikubiyemo imigambi karundura y'imiyoborere mishya y'Amerika. Muri ibyo harimo nk'uko Trump azatumbagiza ndetse ananize gushyiraho ibinini by'abashaka gukuramo inda, ni mu rwego rwo kugabanya ikurwamo ry'inda. Trump muri uwo mugambi ateganya gukuraho amashuri ya leta, uhazajya higa ubishoboye mu mashuri yigenga. Hari kandi gukuraho zimwe mu nzego za leta, cyane cyane inzego zibangamira imikorere ya perezida. Muri uwo mugambi Project 2025 hateganyijwe kwirukanwa abakozi ba leta 50,000. Hateganyijwemo gukuramo inzego zose zigaragara nk'aho perezida atazifiteho ububasha bw'ako kanya, zisa nk'izigenga. Izo zimwe zizakurwaho. Ibi biraterwa n'uko muri Amerika imiyoborere yaho yayindi ivuga ko utsinze amatora atwara byose, the winner takes all. Ibi biratuma izi ndoto cyangwa iyi migambi ya Trump izamworohera kuyishyira mu bikorwa, kuzinyuza mu mategeko bizajya bimworohera kuko afite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Donald Trump w'iyo migambi ya Project 2025, migambi yacuzwe n'icyo kigo cya The Heritage Foundation, bivugwa ko igambiriye kurema ubutegetsi bw'igitugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi Trump abinyotewe kubi cyane ko yagiye akunda kumvikana muri disikuru zimwe na zimwe yumvikanisha gukunda abayobozi babaye ab'igitugu, kandi akanahamya ko bayoboye neza bamubera icyitegererezo. Ariko Trump we akavuga ko ari ukugira ngo agarure ubuhangange bwa Amerika. Mu gutsinda kwa Trump ku kigendanye na Afurika, manda yabanje kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye Trump adakandagije ikirenge muri Afurika. Nta nubwo yigeze agira kururu ngo atumije abanyafurika, ntabwo yigeze abahamagara, cyane ko we yivugiye ko Afurika ari umwanda. Igihari kuri Afurika ni igihe cyiza cyane kuba Amerika itazaba iyiyoboje inkoni y'icyuma nk'uko abademokarate bahora babikora, babategeka ukuntu bagomba kuyoborwa. Uko Trump ntacyo abakeneyeho, ni igihe cyiza cyo gusohoza inzozi z'ubwigenge, nka bwa bwigenge bwatangiriye muri bya bihugu bya AES, Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali na Niger, ndetse n'uwo murindi ugakwira Afurika hose n'ibindi bihugu bishaka kwinyagambura. Kuba Trump adafite ijisho rye cyane kuri Afurika, ni igihe cyiza cy'uko nayo ibonye ubwinyagamburiro igasohoza inzozi zayo. Intsinzi ya Trump ni isomo kuri babandi bashaka kugera ku ntego zabo, aho nta kuvirira nk'uko yari yatsinzwe mu matora ya mbere, ariko ntagende ahubwo akavuga ngo nzagaruka, kandi koko akabigeraho. Ukamenya iyo uri kuva, ukamenya uri kujya, icyo bigusaba nk'uko yamenye icyatumye bamutsinda, ukamenya nawe aho watsikiye, ugahita ufata izindi ngamba zizatuma utsinda. By'umwihariko iruta izindi ni ukumenya abo ukorana nabo, kumenya kurema ikipe itsinda. Donald Trump yagaragaye nk'umuntu uzi kurema ikipe itsinda ubwo yegerezaga abantu bagaragara ku gasongero. Harimo ku ruhande rundi abarimo Dana White, uyarazwi cyane umuyobozi wa UFC, Ultimate Fighting Champion, ni abategura imikino ya box izwi ku rwego rw'isi. Hari Bronson DeChambeau, uyu ni champion w'umwaka wa 2024 muri US Open muri golf. Kuri karundura hakaza Elon Musk, yakoze n'ibitangaza aho yatangaga miliyoni y'idolari buri munsi mu kwamamaza Donald Trump. Vice President yatoranyije J.D. Vance, ugiye kuba Vice President wa kabiri muto mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwiyegereza aba bantu bazwi ko ari ibihangange batsinda igihe cyose, birumvikana ko bamaze kurema ya kipe itsinda. Ukugaruka ugatsinda kwa Donald Trump siwe wa mbere ubikoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uku gutsinda ni inshuro ya kabiri bibayeho ko umuperezida atsindwa amatora, ayobora manda imwe hakanyuramo indi nyamara kongera akagaruka. Ibi byabaye no ku mudemokrate Grover Cleveland, hari mu mwaka w'1885 kugera mu 1889 yayoboraga manda ya mbere, agatsindwa nyamara kongera akagaruka mu 1892 kugera mu 1896 manda ya kabiri. Maze Donald Trump we na Grover Cleveland babubatse amateka. Iby'abatsinda n'ibya Trump wagarutse ugiye kuzajya utanga amakuru y'umunsi, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ni amateka ahoraho umunsi ku munsi, byafata amajoro bukira bugacya. Niba nawe wumva ugiye
ugiye gutsinda cyangwa aho wari watsindwa ukagaruka nka Trump nawe ugatsinda, bishyire muri commentaire wandika ngo mu bubasha bwose. Urakoze cyane, ubaye utarakora subscribe wayikora, urakoze cyane. Dusubira ubutaha.